Ah, naša planeta Zemlja. Puna mora, oceana, planina, ledenjaka, prirodnih ljepota. I onda dolazimo na ovakve probleme. Dakle, što mislite zašto je granica između Hrvatske i Srbije narančaste boje, a između, ne znam, Hrvatske i Slovenije žute? Što mislite zašto je granica između Srbije i Kosova crvene boje? Imamo sličnu situaciju ovdje kod Krima, to su teme za drugi video. Pa odgovor je vrlo jednostavan. Dakle, svi znamo da je Kosovo nekada bilo dio Srbije i da ga je onda NATO, bili su ti problemi sa NATO-om uglavnom i onda je Kosovo postalo nezavisna država, većina Srba, odnosno 99% Srba to nije moglo prihvatiti, tako da eto, znamo zašto je ovdje crveno. Ali ajde, idemo se mi baciti sad na ovo, zašto je do ovog dijela granica žuta i onda ide narančasta. Odgovor je zapravo vrlo jednostavan. Dakle, granica, kao što možete vidjeti, granica je Dunav. A rijeke svoj tok mijenjaju tokom godina. Dakle, stalno se mijenja tok rijeka i po takvome bi ovo trebalo biti Hrvatska. A ako bismo gledali rijeku, odnosno Dunav, ako bismo gledali, onda bi ovo trebalo biti Srbija, a Dunav bi trebalo biti prirodna granica. E sada, se mene pita, granice bi trebale, ako su već stavili da rijeka bude granica, onda nek rijeka bude granica i to je to, a ne da se dešavaju ovakve stvari. Mislim, pogledajte ovo, a gledajte kud ide Dunav. Mislim, nema logike i nema smisla. Dakle, ako već postavljaš rijeku kao granicu, onda shvati, to je geografski, prirodni proces i jednostavno se nema tu šta komplicirati. Dakle, u pravilu bi ta granica između Hrvatske i Srbije trebala ići ovuda. Zašto ne ide? Pa, rekao sam već. Tako da eto, to bi bilo to od ovog videa, vidimo se ponovo u sljedećem videu. Pozdrav!